Mati jong ni phaikrenar kebarni surini rang korapli lakhain ko Singhason constituency ke paru Disobai ahawara long Langbirik Nodi L.p school kang hapon pen Chandra Singh terang MP school along kipachira pon jipu aputhak ajak din kloi pen Disobai ahawara tum chedondon thekthepu alam the chupaklang ponlo bonsita thangnat RDPP data jok pinile thota Kachesong ponchu labangso school 1930 da sengkan pen Disobai ahawara phan panong PC pipajer ponlo lapenon aning kan trokera trok arta anang pleng lapen ke charli usumarta kadoka be bang trokep suse usumardo lapen asam sarkar pen kibipon jonok sapalong tami kai kita a+ longpon ver Iskor lolasi KACCM Dr. Tuliram Longhang lapen education EM Richa Tokbi angparta loker MSc mati non ki khibom MP Amor Singh Tisophan Disobai araratum chuning ripadi krimlo lapuson ke mission school ke pathi nangji kalisi ansu se ke paching thura sai si claim nangji lapen Disobai rong ko araratum polling station living nang pa phrai pilong leputa Disobai araratum ningjepon ini ladak Disobai hawar Langbirik Nodi L.p school lapen Sondro Singh terang ME school labangso kapaching vui put penalam nasi litum la Langbirik Nodi L.p school apur ke muo bang sinilia sapu thanik chompo lasi labangso school labang ke non piningan arta ningkan sari kuri trok bak pleng elo labangso school ke cheng si ke Singhason anglong rongman pi po school si establish alangli non kalitang Sondro Singh teron aprang ke disupi salong turuni alangli hello ka cepaduk ceng lapen labangso aduntu dondiram pukon pu nogo puruni kudamasor alangli sitame thanlo lapen ako api thidu tulang dilai sarsorong pi pu alangli labang ke 1938 pen permanent padamik lo lason wang bom pensi aku labangso school ladak hedong along abang ke karbiang long bhut ki picheng aning kanik lo lasi hala sohut bhut ki yok cheng ke la Langbirik Nodi L.p school pu hedong wa pen aku wang thu la sorong nang chetrek iglo okik pen ke dak Disobai wang phil lasi labangso school along la mo penili bahni bang thom asara atum hanamen taram de phi dak rong si alangli non kalitang ke haibe la bang ka kai juthu son lo la se hala bang so hut pen ilitum la Langbirik Nodi L.p school athan bang atum la pen ke la dak ka chali dun sumar kadok ka ve ke the ding atum nangke manta dolo mani sakuri bakuri sarkar amu lahai kachuklen dun long ta dolo lasi labangso school along ke ilitum non piniani daldak Disobai along sitame Langbirik Nodi L.p school pusi butars kado ka visita polling center do bomla lasi la non kijapon bom ilitum kethe geding CM pendanglok education secretary lapen ilitum local MSc kadoka visita me labangso school labang Langbirik Nodi L.p school pu amen padovera kaya teng kaya mang chelong thu asonte me par pu si nilin pen Disobai arat hawar pen chuning rig lo kardo mar pistami dak Kachesong hong klam long nang litum ta apor nang chipidun pen pini la so litum Disobai arat akisung abang itum lan so se karbiang long dang pachithang nang pu akimang panang litum bang panang pana suri akropa jirlo ahok lo mo penili tum rong asar tum pename arjulong lo mate dak rong asar tum penali tum tame arjulong lo kubi posi la so Langbirik Nodi L.p school bang tum thang nang ji po bang ke aprang si bang ke ili tum history relate adim do because la so I school bang ke ili tum 1938 that means before independent pan school pini la so school L.p school chotkali la so school high secondary college aso sinang chiman nang po la pusona school ake banadim nong itum chi preserve naing po bang sabi mane mana bidi kanglim ke claim tum la puson bidi lang no na claim tum pinarnesi itum a history sina pangbo po bang sinili ke jongnam itum especially itum kopilo education sector long bangke osomar ke chile malam kali piniladak bikok pinapadak tojil dak bikok la putoji kamli because la song bong la so school long ko an lone Disobai arat alive depend lo example pinarnesi nang itum la so school bang
kapre ka dim pon det lo mate pavidel lo pachi lo putan te ladak ke polling station pon litum chithan lo polling station ladak litum polling station le ke lar lo putan te voter id lar po a pan card lak po address lar po ki kitu ke dak der ara tum ke la pulumai claim ji la si hal haya sentiment do la sala haya sentiment long bangke la bidi lang no kang lim ke claim tum pang ke ni tum chi don nunde la si la so bidia platform bang ke ni ke chon ni kang tum bang la lo ili tum education IM alang li kai kitami education information aputak sa alang lilam ningji lapen karbiang long along koso si education passing turji ma lapen karbiang long risoi jang atum koso si loko chali pa prang ji ma po sa alang li kai kita me hala sombong karbilo chali song KSA tum pisame la so education surveillance arong long kedam school long kedam pen tum pelan education awareness tami claim lo lapen school tami tum visit lo hala sombong pen inke putpovits tami la so Langbirik long li tum gono sob long pustami grade E1 where school lapen enrollment kawi puta khali ladak 80 plus enrollment do la sila so na school mesena school koso si tu ke parchipo la si hala sombong bangke nitum karbilo chali asong apel Disobai arat na me chidon de pusi puji ako la so kemang ini tum chungcheti ka bangke song bomji la pela ko kaprek tu bidi kanglim judi ke claim putate mo ake thi ka song deng na militum KSA pela ben Disobai arat ben chiru pet ben no paklang poji pusi ni tu ladak kladak padak pelang li thon na me lamthe na poji tu kardom ning duk pik lo ning oi pik lo kasi jasebet karbiang long non ka cari bom autonomous council nga cari bom CM ben chenglok education IM ben chenglok la pendak ni tum la local MEC aka haya tum aphan musami itum dak Disobai arat tum chuningri labang so high school labang mange jatajen nang pon pidati ba te ke pa vidati labang abang claim ke dasa kimi at hema laso ke claim lo bodin tum Disobai arat tum ke mumu musami lake ni tum tingni ni dati na sila bang so abang lang tum la education IM hana chuningri lo lapen ke non karbiang long autonomous council CM aka hai Dr. Tuliam rong hang phan musami chuningri lo lapen dang ni tum local MEC aka morsing Disobai chuningri lo labang so nang tumang bong Kingwa Ching Sai Radak Prabjin Banabang So School Puthot Nang Paring Tujia Pan Labang Sini Tum Jasame Disobai arat tum chuning rilo. Dia betul kumhan sini. So puthak la Langbirik Nodi L.p School po so puthak na tum dia betul kang bang panili prang nang li tum media ko te pan choro pa dekrim no na choro lo. Sa hok lo ilitum la dak sonros ba Disobai la Langbirik Nodi L.p School non pinipinap ka lelo. Parokresir kera thong kera ne kepen non anplote ilitum sarikuri ra trok kan sarikuri ra trok an arta do tangla so high school porque ni tum ho nili tumake sara kai pen non nili tuma wi tala so school se charli lo pen non nili tuma somar anta da se charli lo laan arta pen jong do pen jong se non pini pinabla so high school jong se jang hap cheki pu bang keni tum Disobai hawar orang ko sosial orang asar tum tala bangke chidon nte pela so school bangke ajat pen punon la so Langbirik Nodi L.p school bangke la so school bangke pareng ni pusini tum ta la rong kresir kep orang asar pendang lok mi karasar pendang lok radet pendang lok ta pini ka chuning vidun kala lo non ini tum tim karbiang long tum haseta ini tum akai hemari polo Dr. Tuliam rong hang mantala so Langbirik Nodi L.p school bang gadak Disobai lang pareng ni pasini chuning nila pen la education IM recharge tok bi pan sala so school bang ke ajat pen suta na tum nang pareng pini pelo pen non ilitum ikibom ilitum se ke ba MP omorsing kiswa ka hai pantan ilitum rong asar pen la dak Disobai ang kang rong ingko sosial rong sar mata chuning ilo la so school bang ke non pinap kalilo o ajer ding ku pan piningkan ningkan sari kuri rastrokan arta dolo pola so school bang ke pareng thuni pusini tum kaddo kabe la rong ko sosial rong sar mentala bang ke pinya mai lang masina tum la so news long ke lang tum an bang ka arti nang pini pela so school bang pareng dek ni pusini tum kaddo kabe la Disobai hawara arat pen dang lok pin la so bang ke ni tum ini ninje pon derlo pen ni tum la so bang ke na tum unan ke la prabjin pen la so school puthot oku dake isialam puna iltum dake polling center pena